Teleponnya guru. Buka. Ada ke mana ini? Ada ke mana? Kemana-mana. Iya, namun rek ulin para bantu lawe entong. Apa aku jadi mana man? Nah, udah ke masjid ya, ini asar ya. Sampai mau timbul di paraban entok lah. Ada, ulangin. Ya. Kata entong parabannya. Oke, diupahan kan timbul? Diupahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana si Andri nggak ditingguan, ditagi. Aing males kita maraban entok bu guru. Itu pegawaian ngerakeun. Aing maraban entok turun level aing atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andri, kebetulan banget saya datang. Saya kita maraban entok bu guru. Bener ya? Di mana para benang? Bener lah, masa aing bohong. Para tempo tuh di ditu. Aya meureun. Ah, atuh hari gitu mah. Sebelah mana badi itu? Jadi itu parabatna tempo wae. Atuh. Kudu nurut ka guru, Dre. Heeh. Bok kasih katipu ku aing. Nitah nama ka aing eta guru. Ya, bebek. Ya, Nih, kalian dilepaskan tong entah dah. ulah dilepaskeun, Dre, terus kena buruan batur. Nah dendang ke urang. Oh, atuh ari mau dilepaskan mah entong nak. Orang arek balik heula nya, arek mandi heula. Andri, nuhun ya, kayak dibejakeun ku timbul ka guru. Tenang, siap. Mantap. Yang malam mingguan yang Marisol timbul. Yang malam mingguan. Waalaikumsalam. Anon. Nah, mama entok. Mang dek dijual ya entokna. Bayaran sabaraha wae, timun dek ngalancung malam mingguan. Boga duit. Duit, boy. Udah bos kieu cuman embok. Ya, entong lagi geutik mah. Nah, duit kenapa? Wani lah 20 mah. Ulah 20. Berapa artinya? Baru dia 100.000. 200.000. Gocap paling ke ah.
Ucap boy. Gocap maya ya. Lumayan segala rek. Nah, masih ngejual ento kayaknya. Nangis piara boy. Ngalancong kadang bukan kabogoh emang. Bogat, nomor playboy. Buset. Boleh boy. Boleh gocap entong mah. Gocap bayaran tar, gocap Ucap boy, inget boy. Agak sabar awe lah mah. Oke. Kabeh lancar ya malam mingguan timbul. Kayaknya. Benar dia, salaman lah atau beda aja. Kerja. Aduh. Waalaikumsalam. Dre, eta di urang teh muludannya pan apa poe Sabtu apa poe Jumat ya? Muludan teh tanggal 9 malam Sabtu ke Jumat. Jadi pan ayo muludan teh meureunam. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad salah. Telah ngalakon ulang tahun urang mah diri Arya. Ya, make niup lilit sagala kalau ulang tahun Kanjeng Nabi nyumbang ge 10.000. Coba jeung ulang tahun sorangan congkot jak 400 di McD di mall di baratur teh nya ngarup lilit sagala lah eta mah duh. Ampun. Para masuk jeung ulang tahun Kanjeng Nabi goceng ge hararese. Goceng hararese. Hararese bisa guru. Goceng ge. Mau di kota 50.000, 100.000 di Jabanan. Di Apa Jabanan. di penta? Sedekah di ka masjid. Yung ulang tahun Nabi lah. Meuni. Jelema teh mukat arampun. Kana sedekah ge mukat hararese. Ya emang lagi sih Neng. Kumaha atuh. Eta mah Dri, jeung teh nama dai iwati maneh hungkul si generasi penerus mah di masjid urang mah. Di budak ngora tah udah maneh gitu kan. Ade generasi penerus atuh. Jadi Betulan aya guru teh. Timbul dek minta upah. Mantep lah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bul? Sampai jalan-jalan guru. Aji Mantap. Guru, nah, lu kamari upah mana? upahna. Maraban itu entong. Astagfirullahaladzim. Asa kupo. Heueuh nya. Pan janji tenang Bul. Sugan aya duit orang bawa Korea lah. Ayo kita ibu. Aduh, guru, masa sakit tuh? Kudu bara duit emang upah maraban entong. Cepet atuh. Bara duit atuh tukang maraban entong hayang bara duit. Cepet. Cepet. Ya Udah Allah. amat. Ya iyalah. Kocaknya. Guru mah cepet. Capek guru. Bener ya. Jadi jelema ulah pelit atuh guru kan magan katimbul kitu. Ulah pelit. Jelema ulah pelit atuh guru kan magan katimbul kitu. Ulah pelit Si cenah. mana ge? Si mana ge? Tah, cepet tah. Nunya gurunya. Oh iya. Ayo guru. Oh, ayo. Assalamualaikum. Salam. Oh, jadi eta masalah muludan geus beres, masalah mulud teh. Syukur atuh. Orang nganggap, ih, ayo rokok ka mana yuk? Gunungan tadi ada dia rokok teh. Mana Dre? Ih, henteu orang ieu. Ah, iya mah, geus biang kerok dewa si timbul 5 urusan. Aduh, aing geus timbul. Ah, awas kapan itu. Kamari ge entog. Anu maraban teh pan Andri guru. Lain si timbul ieu. Nah, geuningan. Oh, Kamari bener. Andri di kita maraban ku si timbul. Ih. Mana? Heuh. Tadi icing wae atuh timbul dibere duit. Masalah si timbul kumaha? Eta geus wes kajen. Kayak orang amun ngomong tadi hari pemainnya ke orang carekan ku si timbul. Sieun mana yang timbul Sieun, molot. si Ah, timbul. kajen.
Pasti kawalat eta budak kayak kawalat. Pasti kau tepok kena eta kawalat dewe. Mau bodoh mau aduh timbul. Bisa amanah budak teh ese. Ese gitu. Duit menang, rokok menang, rezeki anak soleh timbul gitu loh. Risol. Halo, assalamualaikum. Iya. Besok bisa ketemu nggak? Ya, makasih ya. Udah, Assalamualaikum. Mang, minuman es, Mang. Oh. Dua, Mang. Oh. Ya, esna. Nuhun ya, Mang. Ya. Ya, gue minta maaf ya, usaha yang kemarin dan bikin kecewa. Jujur sebenarnya gue kecewa banget tanpa harus lo berpura-pura seperti itu. Lo bisa suka sama gue, tapi kenapa lo harus berharap seperti itu? Dipegang ya sama lo. Kebeneran ya ayah timbul. Jajan guru. Eta lain entong kamari asal leungit hiji. Maling. Lain bul kamari orang keur ngarit aya tatangga jeung tah ibu-ibu nyekel entong. Cenah entong ditimbul dijual ku timbul mina guru. Aduh, iya, urang enggak tahan. Eta teh pan amanah boy. Ai amanah teh kudu dilaksanakeun. Ulah nepi ka embuy teh kos kamari boy. Aduh, maraban. Eta teh teu amanah boy. Entong guru alah dijual. Wah, betul hidup tehnya. Kalau mau bari jeung ngajajan awewe mah. Karunya timbul. Banyak ngajian es tadang entong. Beuh, ane kieu duit eta duit entong gadeukeun. Duit mau upah di guru ka dieu keun. Guru ka dieu duitna. Kayak gampang deui, di tadi bener lah kayak karek dupahan deui. Bener tuh ya? Iya, duit entong 20.000 di upah maraban 100.000 tah. Engke de mana mun amanah mesti batur wae ti saha wae dengekeun jeung laksanakeun ulah ngelakon nyieun kecewa batur. Heeh. Oh, guru. Ya. Nah, boleh balik ke ya. Ayo. Ampuran ya. Bos. Gue kecewa buat yang kedua kalinya gara-gara lo. Misal gue ngasih kesempatan sama lo. Marisol, aduh. Marisol, aduh. Marisol, aduh. Bis budak ieu deui wae. Aingnya pusing aingnya. Kaunya apa di mana?